l'organisatrice de Miss Kabylie, en même temps, j'espère pour une fois, on a essayé de faire quelque chose de beau et de bien. C'est la deuxième édition. En même temps, je fais un appel à toutes les couturières. C'est-à-dire, il veut montrer le travail, parce qu'en même temps, on le fait pour le patrimoine, parce que la robe kabyle, c'est-à-dire, elle fait partie du patrimoine, c'est un décor, donc on fait tout pour garder ça, ainsi que la beauté. Parce que la femme kabyle, elle fait partie quand même de la beauté en tant que femme algérienne. Qui va commencer la collection de Madame Amiroche. Madame Amiroche, elle est de Dixer, la robe d'or. La deuxième collection, atelier Madame Riki qui est ici. Et la troisième collection, Madame Ninjel. ثاني واضين أثن شكرا سنن مليحة خدمن لا روب كابيلي يعني غير ناس مليحة زاج ما ممكني ناريس زاجي لا روب كابيلي واضين خاطر نتروسوت نتخيضيت خاصني دمنا ولا تاكي نحمجيت نتروسوت ناريس مليحة زاج لا روبي واضين تاكي وكنت مزوارو فيك ساعان ازر لا مقران خاطر تيسريت النعوب كتاوي ثاني واضين تصداريس اتعنو ثين كيفريسون اتعنو ثين كازوبون ثين كازوبون خدم سلدوريس الارجون سيركتاناكي وكيتبريين زيك تخيضين كان وارافن لي كافتون منصوريه تورا نخدمي ثما ممكن لا روب كابيل داين يصفرحون تيسري تتدارس تفرح شونجي لا روب كابيل شونجي يعني توجي ساعه قيمه ثورة